utibaza impamvu yakubwiye ikiri inyuma kimukoresha nugitsinda iwe aroroshe muri inshuti. Asante. Bwana sifiwe sana. Atukuza baba mire. Amen. Ibyaremye zose ngo Imana isha kurema ngo yaremye umuntu mu shusho ye kandi iramubwira ngo nguhaye ubutware. Abantu ni beza imyuka ibakoresha niyo. Imana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Aheze umusomyi mwiza. Ariko mwaramishe. Abaramyi tubakomera amashi baramije neza cyane. Imana bahe umugisha mwinshi. Gitabo cya Yosuwa tugiye kuganira ijambo tubazanye ngo ese uracyaba muri za mbaraga watangizanye. Bwana sifuye sana. Zirya mbaraga watangizanye za kera uracyazibamo, uracyazituyemo. Nushaka kubaza ukwegereye mubaza umwegereye ngo ese uracyaba muri za mbaraga watangizanye. Bwana sifuye sana. Yosuwa 14 umurongo wa 11. 14 umurongo wa 11. Ubu ndacafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Wibuke muvandimwe wari wibagiwe. Yariko ashaka kumwibutsa. Aramubwira ngo imbaraga mfite ubunyine nizo nari mfite kera n'uyu munsi ndacyafite za mbaraga. Atukuze baba bire. Amen. Uko imbaraga zanje zameraga ku rugamba ntabara ngatabara. Uko imbaraga zanje zameraga ubonye tugeze kuri tere y'urugamba gutya. Uko imbaraga zanje zameraga n'uyu munsi niko ziri. Na nubu niko zikiri. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimeshe cyane. Gendaga kupreka vango hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Twagiriwe dufatikanye gutyo na Yesu. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari imbaraga zikomeye duhabwa buri munsi. Tidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha. Muririmbe gutyo. Tidufite kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babazagira. Mwonyakira muri haleluya. Yego. Tumupe Bwana utukufu. Amen. Atukuze baba. Amen. Ahimidiwe Jehova. Hallelujah. Iyo taona simao. Kashima Imana ku majambo magufi twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndashimira abagize igitaramo cya gatatu abayobozi Imana baheze umugisha. Ndashimira abarongozi b'itorero n'inshuti kuba namwe muboneka mugatanga n'umwanya. Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira abantu baje gutarama uyu munsi. Urashobora kuba ari umugisha wawe. Imana mu ijuru guheze umugisha kuko aha hari Imana.
hari imbaraga z'Imana, numvishe umunezero mwinshi cyane. Rero Imana mu ijuru ibagirire neza, atukuza baba mirere. Amen. Ubu ndacyafite imbaraga kuko mfite urya munsi. Ubu uko warunzi ntugire ngo hari icyahindutse. Bwana sifuye sana. Uko wambonye mu myaka ya kera nyuma y'imyaka 40, hashize imyaka 45 turi muri kakazi ko ku rugamba, uko nari imeze n'uyu munsi niko ndi. Imana ihimbazwe cyane. Atukuze baba mirere. Wibaze muri uyu mugoroba ngo se imbaraga natangizanye, imbaraga nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akantiza mwuka wera akaza akabana nanje. Izo mbaraga ndacyazituyemo, ndacyazihagazemo. Atukuze baba mirere. Hallelujah. Hari ahantu hatatu Imana yabitse imbaraga zayo, kandi imbaraga z'Imana zituya. Ayimidiwe baba mirere. Amen. Imana ifashe nze kwitonda kugira mwumve nkeneye kwitonda ariko za nyihuta. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Imana yabitse imbaraga zayo mu ijambo. Muri iri jambo iyo usomye muri Yohana hazavuga ngo mbere na mbere hariho nde? Hariho jambo. Kandi ngo jambo yari Imana. Ngo nta kintu na kimwe kitaremanwe nawe. Buri jambo ni ikintu gikomeye cyane. Tugapfe kuhagarara ngo uhagarare uvuge, ijambo rifite agaciro. Ijambo rizarisubiza inyuma. Ijambo rizaryumvikana. Imana imbaraga zose zituye mu ijambo. Bwana sifuye sana. Iyo duhagaze mu byanditswe byera tuzatwumva Imana, kuko aha niho hatuye imbaraga zayo. Aha kabiri hatuye imbaraga z'Imana. Bwana sifuye sana. Imana yafashe imbaraga izishira mu mwuka wayo. Abigishwa iyo usomye igice cya kabiri hariya mu byakozwe n'intumwa, havuga ko bari mu mwanya umwe bahuje, ariko hariho amagambo Yesu yababwiye. Yarababwiye ngo umwuka numara kuza muri mwebwe ngo uzabagira iki? Uzabagira abagabo. Bwana sifuye sana. Iyo tumaze kwiyumvira ijambo, iyo tumaze kuzingatiya ivy'ijambo ry'Imana rikaza mu mitima wacu kandi ukaryumva neza, Imana ikohereza mwuka wera. Uwo azabana natwe ngo akatwigisha icyambere, icyakabiri ngo akatuyobora. Bwana sifuye sana. Kandi tuba turi kumwe n'imbaraga. Aha gatatu Imana yashize imbaraga. Ayimidiwe baba mirere. Imana yabitse imbaraga mu cyumba. Hari abantu benshi babayeho mu mwanya w'amasengesho. Iyo afashe umwanya wo gusenga, ni ngombwa ngo abantu bose bamenye ko yasenze. Ndetse niyo yafashe n'amafungo, yo bishyira no kuri stati akavuga ngo uyu munsi twabwiriwe. Akarere twese tukamenya ko ari mu mafungo. Kandi igihe cyose agiye kwiherera n'Imana yiwe, nimba yozamuka no munsi y'igiti, birashoboka ko yoga selfie akatwereka twese ko yageze ahantu ku musozi ariko asenga. Tambaraga ziba. Tumwe Bwana wetu. Bwana sifuye sana. Amen. Abitorero ngo bari hariya mu cyumba kwa nyina wahimbwe Mariko, barasenga basengera Petero ari mu nzu y'imbohe. Imana ngo irabumva. Umva mbabwire mu cyumba haba imbaraga. Tibisaba ko dutangaza igihe cyose dufashe umwanya wo gusenga. Tibisaba ko abantu bose bamenya aho duhaha imbaraga. Tibisaba ko dutangaza ngo tubishireho umuntu wese amenye ko wabwiriwe. Oya. Mu cyumba iyo hari, umva ko tubiri ijambo ry'Imana rizarivuga ngo nimba ufashe n'umwanya wo kwiriza, ngo wambare neza wisige, ngo hanyuma ngo use neza, ngo numara ukinge urugi, ngo so wo mwijuru ngo umenye ibigize gute ivyiherereye, uwo ngo ni uzagusanga avugane nawe. Kandi iyo tuvundurutse bene aho hantu ukavunduruka bene aho, abantu bazakubona n'imbaraga. Tumupe Bwana utugoba. Haleluya.
Bwana sifiwe sana. Amen. Dufite abantu batangiye kera wari umuririmbyi twakundaga ariko Satani yarakunyaze uva mu mbaraga warihereraga ugasenga kandi ugahura n'Imana yawe ikakubwira amakuru ibiza kuba byose bikaza ubizi ariko Satani yakwibye uwo mwanya imbaraga ziragushira nuko watumenyesheje amakuru wagiraga inzozi zikaza buri gihe ikintu cyose kikaza kuba cyaje mu nzozi ariko inzozi zarazimye nuko watumenyesheje amakuru menyesha akarere kose ko ugira inzozi zazikora ariko imbaraga barasifuye sana. Hallelujah. Hari igihe werekwaga ibintu ukabibona ugenda no mu muhanda mwibarabara ariko ibyo byose byarashitse ni kubera iki watumenyesheje utumenyesha ko igihe wewe uha ugenda mwibarabara bidasabye birebire ubuha uhudumiye ariko Satani irakuvangira guheza n'abandi b'urugomo ngo ikwinjize mu rugomo igihe cyo guhudumya wagendaga wenyine kirarangira birasaba ko ugaruka mu mbaraga. Atukuze baba mirembe. Bwana sifuye sana. Amen. Ngiye kubabwira ibintu bitatu bituma tutakigira imbaraga. Mbabwira ibindi bitatu bizotuma tugira imbaraga. Ndangirize kuri Yosuwa mfunge. Dusirimbe dusenge dutahe. Bwana sifuye sana. Amen. Ikintu cya mbere gituma imbaraga zashize mu bantu nukuzikoresha batabanje gushaka izindi. Bwana sifuye sana. Luka ibice 21 umurongo wa 37 hazavuga ngo Yesu ubwiwe ngo habaga kumanywa ngo akaja mu rusengero agakora. Yesu niwe rugero rwiza, agakora imirimo n'ibitangaza, agasengera abarwayi, ibimuga bigahaguruka, impumyi zikabona. Ngo haba mukabyibwi nijoro mukabyibwi. Yesu ngo akazamuka ku musozi barasifeza ngo agasenga ngo akavuga ngo data we imbaraga wari wantijije uyu munsi kuko tubona imbaraga ku munsi. Akavuga ngo imbaraga wari wampaye uyu munsi nazikoresheje niziduye, nasengeye abarwayi bakize, ibimuga byahagurutse. Ndasaba iri joro ko wongera kandi kumpa imbaraga nzokoresheje. Dufite abanyamasengesho, dufite abamama basengera abarwayi, basengera abafite ingorane, basengera ubukene. Izo mbaraga bakazishora ariko kugira ngo bahahe izindi bikagora. Mbaza abamama, stock irashobora gushira ugaceceka? Stock yoshira abapapa abafaiste yoshira mugaceceka? Barazifuye sana. Hatukuze baba mirere. Amen. Birasaba ko iyo tuviduye turuzi ko hano ko muragira ngo hari Satani uraha. Hoya pi mwokubita ya migeri nazijya za haleluya nakojya kukaramya ko muragira amitaje yashubijwe ahangaha yashubijwe. None se imbaraga twakoresheje niki gituma tutaja gwazi? Tuma imbaraga zabenshi zashize nuko bakoresha imbaraga zabo, nuko bafata umwanya wo gukoresha imbaraga zose ariko kugira ngo bahahe izindi, kugira ngo baje guhaha izindi zarabuze. Nimba ukoresha imbaraga zamuka ku musozi ushaka izindi. Bwana sifuye sana. Icya kabiri ni ukuzikoresha mu nyungu zacu bwite. Bwana sifuye sana. Amen. Zana impano Nanjye zani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. subiramo. Zani impano nanjye zani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Duheze Imana icyubahiro. Amen. Ni mu nyungu zacu Nibyo. dufite ab'Imana yagiriye neza, dufite ab'Imana yahaye kugira ngo ko muragira ngo twese twakwerekwa. Dufite ab'Imana yahaye gusengera abarwayi ariko kugira ngo tubabone, kugira ngo bakore icyo Imana yabahaye birasaba ko haba ikiguzi. Nidukuremo inyungu zacu. Bwana sifuye sana. Amen. Imbaraga zarashize kugira ngo ubone uyumbe wasengaga, kugira ngo ubone umunyamasengesho gutabara mu kibazo ufite, kugira ngo ubone birasaba kutanga ibiguzi. Ariko nimba mushaka ko mugira imbaraga nimukuremo inyungu zanyu. Bwana sifuye sana. Numara gukuramo inyungu zawe Imana izaguheza imbaraga. Atukuze baba mirere. Biri jambo ry'Imana ritaravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose ni accessoire, ni inyongera.
nimukuremo inyungu, ukuremo inyungu zawe. Nimba warakurikiye Yesu, nimba warakurikiye Yesu ukamwumva neza, kuramo inyungu zawe, hazogushugurikira, hazivyo ukeneye. Ko muragira ngo Yesu ntakeneye ko bara neza, Yesu ntakeneye ko abana bacu babaho, Yesu ntakeneye ko turya. Arabizi, kuramo inyungu, hanyuma izi nyungu nuzikuramo, ushira Yesu imbere, umukurikire, imbaraga ntizizogushira. Barazipesa. Amen. Icya gatatu, no kwivanga n'abanyamahanga. Hosea ibice 7 umurongo w'8. Mwumve Efurayimu we. Barazipesa. Amen. Yivanze n'abanyamahanga ngo nicyo gituma imbaraga zamushizemo. Efurayimu ngo ni kumutsima udahinduye, ngo hiye uruhande rumwe, ngo Efurayimu ngo ikimenyetso kigaragara kuri we, ngo nuko imvi z'ibitarutaro zabaye ku mutwe we. Dufite abantu bivanze, iyo akeneye gukora ibyo mu rusengero, akeneye gukora n'ibyo hanze, kandi uwo ngo yabaye Efurayimu. Icyo muzomureberaho imbaraga ngo zamushizemo, uwo mutsima udahinduye two witiki nagapfu, nakazeze, n'urwanga. Kandi haleluya, tumuvuga Bwana utukufu. Atukuze Baba. Amina. Ahimidiwe Jehova. Haleluya. Yewe menya uburyo ugenda, menya abo mwicarana, menya abo muvugana. Icyatumye Efurayimu imbaraga zimushiramo, ngo yivanze n'abatamenye Kristo. Abanyamahanga ngo yivanga nabo, ngo amare kwivanga neza neza nabo, ngo yamamera ku mutima udahinduye, kandi ngo hiye uruhande rumwe. Nimba uri umunyamasengesho, nimba uri umupapa, nimba uri umumama, ikure mu banyamahanga, uvuge ngo jewe namenye Yesu Kristo. Barazipesa. Haleluya. Atukuza Baba. Amen. Kugira ngo kwivanga kuve muri wewe, kuko nukuramo kwivanga ukagukuramo, hanyuma ibishitse ukabihagararaho, ugakuramo ibibi, uzagumana n'imbaraga zawe. Atukuza Baba. Amen. Ibyatuma dusubira mu mbaraga, dusubira mu mbaraga, ibintu bitatu bizotuma dusubira mu mbaraga. Icyambere no kuba mu buzima buhorana imbaraga. Luka ibice 4 umurongo wa 13. Yesu wenyine niwe tureberaho urugero. Bwana sifiwe sana. Yesu niwe tureberaho urugero rwiza. Yesu ngo yaramaze iminsi 40 atarya atamwa seki, ari ku munsi mu gitondo asohoka gutya, ngo Satani aramwitega, ngo yamamwitega atangira kumugerageza. Yewe Satani titwoyirukanisha hazahare. Oya nivyanditswe byera. Aramubwira ngo ndakwitegereza mbona ufite inzara pe. Yari yavuze ukuri, yari yavuze ikinyoma. Si ukuri. Ariko yaramubwiye amusubiza, aramubwira ngo ntibikwiriye ko umwana w'umuntu abeshwaho n'umutima gusa. Barazifeza ngo aramurengesa, ngo amwereke ubutware bwose bwo bw'isi. Aramubwira ngo yewe isi nije uyitegeka, nije nyine uyitegeka nta wundi. None ga emera ndakugira umukuru w'ubu bwami bwanje, tugira ikibazo izo mbaraga ndazifite. Aramubwira ngo we kugerageza Uwiteka Imana yawe. Hatukuza Baba mbere. Birasaba ko tuba mu buzima buhorana imbaraga. Nimba dusenga niduture mu buzima buhorana imbaraga. Icya kabiri no kumenya ingabo duhanganye nazo. Bazo kwegera ngo se ninde muhanganye. Hari abantu batababwirana, mubaze ngo se ninde muhanganye. Barazifesa. Atukuza Baba mbere. Amen. Abefeso ibice 6 umurongo wa 12 hatubwira iki? Bwana sifiwe sana. Haratubwira ngo mutware twaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsi n'uburiganya bwa Satani, ngo mumenye ko tudakirana n'amafitiki inyama n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'imyuka mibi. Bazi kwegereye ngo se n'abantu muri zo mukirana cyangwa n'imyuka mibi.
ariko muragahawe. Umva ba papa, yego nubona umuntu akwandikiye message nabi kandi akakwandikira message ndende akubwira nabi, buriya umuntu ni muzima. Nuru kubita umwuka uri inyuma ye umukoresha ukawutsinda, iwe namahoro muzobishuti. yego Umuntu ndaza kukubwira nabi, ntukibaze impamvu, uzibaze impamvu yakubwiye. Ikiri inyuma kimukoresha, nugitsinda iwe aroroshe muri inshuti. asante Bwana sifiwe sana. Atukuza baba mire. amen Ibyaremye zose ngo Imana isha kurema ngo yaremye umuntu mu shusho ye, kandi iramubwira ngo nguhaye ubutware. Abantu ni beza, imyuka ibakoresha niyo mibi. Birasaba ko dusenya iyi myuka iri hejuru yabo, abantu bakaba bazima. Ni byiza kugira ngo umuntu nagutera tukareba izina muntu, ahubwo uzoreba umwuka wamuteye n'umukuramo, uwo nguwo azaba ari umugenzi. Duweze Imana icyubahiro. Haleluya! Hatukuza baba mire. Amen. Ayimidiwe Jehova je. Amina. Icya gatatu cyatuma tugira imbaraga, tukaba mu mbaraga z'amasengesho zikatubamo. Abakristo bene data imbaraga zikatubamo, no kugira ibanga. Baze kwegera ngo ufite ibanga cyangwa ryarashize, no kugira ibanga. Bwana sifiwe sana. Abacamanza 16:17. Ibanga bavandimwe, ibanga rituye ahantu hatatu. Mwumva ahantu hatatu hatuye ibanga. Ahantu hambere umwuka yampishuriye ko haba ibanga ni mu rugo. Buriya hari abantu benshi, hari abakristo benshi bakunda kuba basohoka mu muhanda akavuga amakuru y'urugo rwe rwose akaruta hanze, akababererekeye satani kinjira. Birasaba ko nimba mu rugo bitagenda neza, urugo rugira ibanga. Bwana sifiwe sana. Urugo rugira ibanga. Aha kabiri hatuye ibanga ni mwitorero. Tibisaba ko twebwe tumenya amakuru yakona yose yiki, nituze twikubitira ubutumwa tunasirimba. Hayandi indani na ibanga rya. Ayimidiwe baba we. Amen. Atukuza baba mire. Umva papa, tibisaba ko tumenya amakuru yaha mwitorero ryanyu. Oya. Ni itorero rigira ibanga. Itorero rigira inze umurongo ngenderwaho abandi batategerezwa kumenya. Tibisaba ko inama zose mwakoze tuzibona kuri WhatsApp. No. Ahubwo aho kugira ngo hatuye ibanga rikomeye, kuko ni mwebwe muzi umurongo mugenderaho. yego Bwana sifiwe sana. Amen. Aha gatatu haba ibanga. Aha gatatu haba ibanga. Nicyo wavuganye n'Imana. Baze kwegera ngo ese amakuru yawe wavuganye n'Imana wayabwiye abantu barayazi. Tuweze Imana icyubahiro. ayimidiwe Jehova. Dufite abantu iyo Imana iyo bamubwiye mu kagoroba uko twasirimze hano tukavuga ngo yewe hari icyo Imana ivuze. Imana iravuze ngo ugiye kugirirwa neza. Mu minsi mikeya tubonye ufite inzu nziza, mu minsi mikeya utwaye imodoka. Azama yandika ngo akamashiraho uvuye witi kuri stati, akavuga ngo mu minsi mikeya nzokugenderamo. Ngo koko hari uko babivuze mu gitaramo, mu minsi mikeya nzakugenderamo. Dufite abantu icyo Imana yabavuzeho hano, ayo makuru twese turayazi. Urashobora kuvuga icyo Imana yavuganye nawe, ibanga ryawe, ukagira ngo satani nziza ari gutereramo. Abantu benshi impamvu batagera mu masezerano yabo nuko bayatangaza. Bwana sifiwe sana. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga gute? Ngo uku kuboko kw'iburyo ni gukora, uku kw'ibumoso ntikumenya amakuru. Tibisaba ko icyo Imana yavuganye nawe uri mu cyumba usenga. Twebwe dukeneye kukubona uhagaze mu bisubizo. Abantu bakibaza ngo ese inzira yaciyemo kugira ngo agere muri ibi bisubizo yego ni he? Ko twari tumuzi uyu mumama, twari tumuzi yakubititse, Yesu yamugiriye neza ryari, nuko yazigamye kwibanga. Bwira ukwegere ngo ugume mu ibanga. Curanga gatoya data we, mbe kumbira umwuka ndangize uzamuke. Simao.
zawe zagiye Imana yongere kandi kugarura imbaraga Amen. umusore w'intarara wicara urangiza ariko ngo ntiyabwira nde se na nyina kandi bashoreranye Yego. ngo barigendera pe habe no kubabwira ngo koze igitangaza umugabo wagaza wica intare iwacu ruguru yagaza amenyekana abanyarurambo bakamumenya bakamenya ngo naka yisha intare bana zifesa Amen. ariko iwe yarakoze igitangaza gikomeye ahisha se na nyina tigera babwira amakuru bana zifesa dufite abantu barimo gukora igitangaza kimwe gitoya cyo gusengera umuntu ngo akire umutwe akavyandika ngo Yesu akabwira amakuru ngo ubunyine ko ndasengera abantu bitwigakira ubu nyine nta bibazo bihabi impagarara imbere umva umunsi umwe ngo bwaramwize amanutse itimura amanuka itimura buramwirira gutya ngo akomange ku rupango asanga n'urupango rwa maraya ngo barakingura bamaraya bose baravugana kandi bari benshi ngo baravugana ati gisigwa raya ati ni mumukingurire yiji ngo bagenda ku isoko bagura bya bigufuri bimwe kubi ngo bakubita kuri portail ngo babwira umudugudu wose ngo Samusoni araya ngo nawe araryama yagendaga yiringa imbaraga ze para se fesa haraba umwuka uri mu gukanga imbeba yatambuka nijoro ngo tu shetani ngo shindwa panya inapita ngo shindwa shetani ngo shindwa ni wakati wa panya usiku ariko akavuga ngo shindwa farazifeza Amen. ngo avyuke mu gatondo mu gakerera kare ngo abona bashizeho ibigufuri ngo afata portail yose ku rutugu amaze ngo ayikubita ku rutugu ngo bakingura mu gitondo babona irenganya umusazi ati kiume ariko hari baderera bahaba babwira amatwi Yego. hari baderera bahaba bashaka mu imbaraga uzishire reka dushamburiye abo baderera Yego. atukuze bababere Atukuze Jehova. barasifuye sana Tukuze Jehova. baravuga ngo banyogosha bakakuramwo umusatsi ngo wose mwumva ijambo rizari imbabaza kagera kure ngo nacyogora nkamera nk'abandi hari abantu bashaka ngo kumera nk'abandi akamavuga ngo jewe ngo nyanaka narategereje ngo reka mere nkawe naho ntazi ko ari ubusazi banazifesa aravuga ngo nomera nk'abandi bose nta mbaraga nugira abantu bari mu gushaka ngo bamere nk'abandi uko nyanaka yameze umva nkubwire Imana ntiyakuremye mu mpanuka Imana yakuzanye ku isi uri uwo guhanuka gusa ahubwo Imana ifite umugambi kuri wewe ikinaniranye gusa kuri wewe nuko uzuza ivy'Imana yagushizemo urabiryamishije umunsi mw'igitondo umva Imana ukuntu izokubaza ngo kazi niliyo kutuma duniani umeimaliza Bwana sifiwe sana birasaba ko ukanguka ukavyura imbaraga zawe icyo yagushiriyemo gukora ugatangira ukagikora ukiko tumupe Bwana tugo Amen. tugiye guhamagara imbaraga Yosu baravuga ngo imbaraga nari mfite ngo urya munsi ngo wibuke ngo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Berineya Bwana sifiwe sana Amen. wibuke Imana yavuze turi Kadeshi Berineya ngo kandi yavuganye na Mose ngo aravuga ngo hariho abagabo bari bagiye gutata igihugu ngo abagabo 8 bose baravuga ngo igihugu twakibonye ngo ni cyiza ngo kandi ngo kirimo umweru ngo kireza ngo ariko abagabo twabonyemo ngo ni barebare ngo twebwe twariko twitegereza kuri bo ngo tukabona tumeze nk'amahanzi ngo kandi nabo ko bari kwatureba ngo niko byari kubimera ngo amare yose yamagira gutya barazifeza abwira Mose ngo je mfite ijambo ngo umva kubwiye ngo jewe ngo igihugu nakibonye ngo nimba Imana itwishimira ngo izaburite kukiduheza barazifeza ngo karebu yamasubiza ngo nanje mfite iryo nyongera Yego. Bido babamire Amen. ngo nanje mfite iryo nyongera ngo jewe nabitegereje ngo kwizera kwanje kurambwira ngo turabarya nk'umutsima ariko umutsima ugira umutsima wa hururu gira ritime ni nka hururu yamavuga ngo shewe nukuri ngo abo bagabo ngo kuntu nabitegereje ngo n'igihugu nakibonye ngo nimba hari uko Imana yatuvuzeho Bwana sifiwe sana Amen. Ayimidiwa babamire Hallelujah. ngo neza ngo tuzobarya nk'umutsima
ubwo Mose yamivuga aravuga ngo makubwire kare ngo kubera uvugishije ukuri kandi ngo womatanye n'Imana bazi kwegera ngo se womatanye n'Imana hatukuza papa mire amen. ariko Yesu yamfashije we yamfashije ngo hari igitondo kimwe yaruka kubitana ngo ararwana ngo yumva urugamba rwashushe ngo kandi yumva rumeze neza ngo yamavuga ngo ariko uyu munsi kushize vuba we ngo yamahagarara ngo yamavuga ngo wazuba we ngo ndagutegetse ngo uhagarare ngo nawe wakwezi we ngo hagarara mu gikombe cya Gideyoni ngo kugira ngo mbashe kurwana urugamba Yego. ngo mu minsi yabashije n'izoheruka ngo nuwo munsi izuba ryahagaze Yego. rihagarara amasaha ntiyicuma ngo kubera ko umukozi w'Imana ararwana ngo atsinda abo bona arabatsinda arabanesha ngo yongera kubwira izuba ngo ngahe atukoze papa Amina. ayimidiwe Jehova Hallelujah. aramubwira ngo ntubone ko ndi umusaza afite imyaka 85 ngo zambaraga nyari mfite wa ngo kandi urya munsi cy'Imana yatuvuze ku kibuke Bwana Sefesa Amen. uko muzobana hano muri uyu munezero w'Imana ivugiraho isezerano nugera mu byiza zibagirwa wanyu hariho abandi bazabibagirwa abandi bagendanye mu butayu Bwana Sefesa Amen. harabaza bibagirwa bo bagendanye mu butayu mugatangirana mu butayu Imana ikabavugaho amasezerano ariko wanyu yatibuka mu masezerano ya mbere ukibagirwa Bwana Sefesa ariko ndasaba muri uyu mugoroba ngo tukibagirwe icyo Imana yakuvuzeho hano Bwana Sefesa Imana yongere kandi igarura imbaraga tugiye gusenga muve hasi curanga gatoya tugiye guhamagara imbaraga zongere zigaruke Dasusuruka shira nanjye gira ijambo dasusuruka shira nimbeho nanjye gira ijambo
Imana ngo yongere nibyo Bwana zifuye sana. atukuza Samusoni ngo nubwo imbaraga zari zamushizemo ariko ku munota wa nyuma yaravuze ngo ndakwinginga umugera kandi mpeze imbaraga. Birashoboka ko woba waravuye ku Mana kubw'impamvu runaka ariko birasaba ko watura, birasaba ko wihana, hanyuma Imana ikongera ikagutiza imbaraga. Birasaba kuva ku cyaha, Imana ikongera ikagutiza imbaraga. Kadupfukame dusenga Imana. Mwami Yesu, Mana bugingo buhoraho we, yewe Mana we, Mana gitare gikomeye, himbazwa Mesi, ni wowe twizeye, ni wowe ngumenya kure. imbaraga z'igitangaza, Aba ni abagaragu bawe Mana, imbaraga z'isumba byose, aba ni abuzi, imbaraga z'ubushobozi, n'abo wahamagaye imbaraga z'igitangaza, kandi ubahamagara mu mazina, n'abo wahamagaye uratuza Imana, kandi ubahamagara bafite icyo gukora, uratuza Imana, n'abo wahamagaye uratuza Imana. abo baheza umugisha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ongera kandi wumve umugaragu wawe aha, ongera kandi wumve isengesho ryiwe, ongera kandi wumve icyo agusaba, Mana Yesu, ongera kandi wumve Mwami Yesu, ongera kandi umutegere ugutwi, ongera kandi umusange, dusubize mu imbaraga, wongere kandi utanga imbaraga, subiza mu imbaraga, imbaraga zituruka iwawe, subiza mu imbaraga, wongere bumve ijambo ryawe, imitima ikumve, ibitekerezo bikumve, imibiri ikumve, haba impinduka zikomeye, babe mu buzima bwejejwe nibyo kukumenya no kugukiranukira. Mwami Yesu, turagusaba data we, ni wowe uzawumva uyu mugoroba uhindure, uyu mugoroba ukora imirimo n'ibitangaza, uyu mugoroba wumva ijwi ry'umugaragu wawe, uyu mugoroba umwumve wongere kandi umusange. Ndagusabye uhoraho, uri Imana yumva kandi igakora, mu izina rya Yesu Nazareti. nibyo Yesu we, oh zambe munene, Zambe na zambe ususaza zambe munene, zambe munene, zambe naga osusaza zambe monene, zambe monene, zambe naga kosuzaza ite. Bani weza
imbaraga mana tubashe kuramira umurimo wawe. Satani arawurwanya kenshi ariko tugufite kidutera ubwoba. duha imbaraga Mana tubashe kuramira umurimo wawe mwami. Satani arawurwanya kenshi ariko tugufite mwami dutera ubwoba. muhindure ibiseke tubariki ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Nibyo Bwana asifiwe. Bahindure ibiseke hanyuma